In... Mora teče? Ne teku. Zagibuje. Kaj je rekel? Tako je rekel neki. Se prav govoril, pa se mi nekaj zataknil, pa rekel, pizda, zagibuje se. Se zelo dobro. Jutr, lahko jutr. 3, ajde. Ajde, bok, ajde, bok. Nekaj sem pozdravil. Jutri? What? You said tomorrow? Ja. Ja. Dat is net zo dat Če sem pozdravil. Tako se jaz zbudim, ne? Ja. In pa slišim na radiju, da so tle enega ubili s sekero, enega. Sekero, ja, en model mende, ne vem kdo, ga je sekero razseklal in tak na koščke, da ga niso mogli spod identificirati, sam vejo, da je moški. Lobanje mu je čist razčesno. Zakon, ne? In miš, kaj se je to zgodil? Ja, je. Kaj se je to zgodil? What happens? Shit happens. Jaz se zbudim zjutraj, ne? Pa sem slišal po radiju, da so enega z sekero tako razčetverili, da pač, ne vem, da so ga kar ubili, no. Fucking shit. Ah, fuck! Kamera teče. Čulice je čisto tak. Zakaj se režal? Okay. Jäger is precious. I want water. Oh! Oh! Ah, fuck! Zaradi tega sem mogel trpeti. Good boy. Ah, fuck! And you put your two, hè? No, okej. Najpierw da wiesz na miso. Sklebi, czekaj,